umurebe wa Rubirizi News Center webare kubano je no misero kwano tukuratira usima kwano subscribinga mu kutugwetu kandi urayikingo sharing uzuka ngo unakorera izoba turi tugena mpora no kureba ka muntu pereza amakuru mingi umbiceka bitari bimwe na bimwe konka runakurera izoba umukuru basasa Wills yashakwana je no misero kubana arambura ibiceka bitari bimwe na bimwe following project za His Excellency President Yoweri Museveni bwanyuma yo kubanahereza abantu kugira ngo base kubana betungura omusonga zitari zimwe na zimwe konkati twasaramu kugira ngo yatalitira umugombora ya ryeru kona ngo base kubana narambura eze zente yasakubanahereza ezo bintu bagabera abantu bine cyango icyo basakubana baganyura muninga konka turebe mbera ngo ikiriyone je no miso bamuti bakatanje kubana batunguka konka kubayika umufamily yo mukuru cya person wentebe ya kasatu umukuru guma Richard Chumunyu yasakwana basobora kugira ngo banyuma kutunga ente ya President Museveni ya muhire kwemazire kuzara nuko kugira ngo hakira funo mutakomwe abasakwana naje muhereza banyuma kugira ngo rumagenda iteka ya President Museveni kugira ngo yakwereza nani wasakwana gabera mugenzi wawe yasakwana naje muhereza kugira ngo basakwana bagenda mu miso no kurebeka ngo hakiri babasa kuba ne bagigara ningasino bagigaza abantu bakuruga Obworo mukugamba kwa urize basasa yagira ngo abantu binje basoma kubana bakuratera inkora ya President Museveni special Eminyeto bareke kubana bageno misero kwane bateka mu bitiro bateka politics na hamwe na okugira ngo government Kyibayambe konka bino kubana bareba ichairman niki icyo basoma kubana bakuratera program za government hamwe no kurangwa basakwana basiganyiramo Chino tugenda omiso amakuru aza kwano gareba nko kubana barambara kubamara kurambara basakubana bikana naho ubwo basakwana baherezente into basakwana barambara kano basakwana bamugambera ngo ayine kubana agenda omiso no kureba kangu agent yamaze kuzara na wako agent agerezo ndizo bareke ngo hakiri bira ko imyaka 10 20 babe abantu bingi basakwana bagigahara project ya Bushenyi Rubirizi Youth okorangwa sapana batungamo project za government ducira amazani utakarugaho ikatura amakuru gitu kandi wasapana ugeno miso no kubana witegereza abataka bo mucyaro cya Nyakiyanza ikikusangwa mugombora ya ryeru unakurera izoba barebera okutangara bwanyuma ya chairman wentebe yo ya kasatu guma Richard Chumunyu okukwata ente kandi hakire akabasa kugereza umutaka ngo nawe abasakwana yitungura ebi byabo bwanyuma ya Wills bashasha o President Museveni yakwasize umuga umugore tabushenyi kugira ngo abasakwana atungura Eminyeto ombyo burisa hamwe na n'obuyingi Chairman wentebe yakasatu abegombora ya ryeru Richard Guma Chumunyu yaheruka kushemerwa bwanyuma yo kwereka Wills basasa kwikoma kage akatandika kumurambuza intoke hamwe na bimwe ahabintu ebabahire okugira ngo baseko bana baruga Obworo Guma Chumunyu yataga kurambuza basasa imboga zimwe eziya basakubana mureka nkedodo hamwe na nemikamba bimwe byosakubana na yega omunkiko nuko kumuya waho akamutwara akamureka engeri eyakoramo ebisosu kumaza yabyaneka hamwe wanyuma akabyerezente Guma Chumunyu nagirangu basasa akozera kihango okureka ngo namwegesa okutunguka ombyo buhinji hamwe na noburisa wanyuma yayo byona okorambora nko kubasa kubana bareba ekizu cente hamwe na negente hakire eyabasakwana kuwasa umutaka wo mucyaro cyabo ecyanya kiyanza ngo abasakwana yetungura kandi bwanyuma naye kara mare kuzara nukwe afuno ondizo muntu waragihereze omukugamba kwe nagirangu His Excellency President Yoweri Museveni akozera ikintu cyango kandi yatera umuranga ari aba bantu Eminyeto ngo nabo base mukwana bageno miso hamwe no kutunguka chairman wentebe yo kubanza nagirangu ogwaba umugisa gw'amane kureba basasa Wills okubana leta ebintu ebyakwasa kwane bitungura abantu okusinga bebembezi abine itima wabano bebembera nare mutari otine mutima nkogo ogwo kwebembera project ege enari mune gumane yezumiru akone itage ibintu bibiri mwahereza abantu ibintu bimanyike ecyakabiri mu bukuratire ecyakasatu n'abandi babitumbe wano ogambera abantu bamwe nare mune yokora konka byane bizo mbwesereke ndatwesere tukabera tukawitenesinga nkimanyisa ngo tujya batabwambirire tuyaguma tumanya nekore ibintu ombahandike konko mbikorwa takwiko twakora ki tukabyerebera oguyayongera kuhabura abataka ngo bine kubana bagenda omiso no kwerinda oburiro ba coronavirus kandi bakimanye ngo buriro bunubuzagumaho bine kubana bagenda omiso na no kuhinga taro bataka bingi konka yanyana kigambira bataka abarya bakigambira abandi ekiti kiri yaha ngo cyazatandike rizoba
na n'obwakare hakaba habaho umuntu kuherezo umuntu itungu ryetore cweka nanga mwe bikire mataji kwerekere wamunyagaje ati mpempano yanje kiretera abantu kutunga ki ebintu kutandikira abandi abantu from zero kurgarusha ukayika cyo kora ki ha cyo kwenda ba Steven mu kimanyimo abantu akwereze mbuzi oherekwa ohereza ho ndizo twe n'abantu kora ki tuyikwa kandi tukugira ngo nkiza kukerero ahi bagambire gente debahiriza yatambura emyaka ni mike yo no kumara emyaka zingaho munsi kono paninga emyaka 8 amoje takulinda ente yazo wananke kizeka kuhereza nundi zakatunga twaya mitu neryo ntuza kubaje Guma Richard Chumunyu oguyayengera kuba nasima wirizo basasa bwanyuma abo kumwereza obwenje obo kubasa kuba nayitungura omumakage kandi nagirangu ente yabase kuba natunga emyaka 2 nyuma agire mu kintu cyamani yareka nko kwabe nakamamuna namate agabiniga bisa abana bi niko kusara mu kwate gente ngo agereze omutaka na watandikiraho abo intunguka so ejento kajimpa nagireta kuyabazira meza 5 yazara enyena nyini zaze nyena zonka ngwende tuyinemigisha zizarwaha zibenye nazonka enyena zonka kandi kakunde ecyo kurisi zo mu kiju aho kwa ente yo mu kiju nuhura yanerya no muje nebeshemerirwe nawo nogirete binyasi byayo ne hureshemeriro mu magaragayo so enyene roho wagireba kandi Dr. Watwazo Mwamedembe ko kutere simoti na kugiraga mamaze matinda hare atkunkaniza kwijaba ncyakare ningo mwabazo so nuwatura naziragurra na nege etakizire nuwatura naturagurra kandi kusima uryo mushaho wo buteka ibyo rukora shana yamwe shobeye kagenda birege yanenda kugenda konka no mushaho gukora umubyo bushaho so twene tujikama nowe takachirarire ngo urokabo kwanwe etaje kuzigija kandi nkoko Dr. Wayabe natwabura ke kubanezigiza zo gwakabe gwakashato gwakana igumane yongera ate mwamurise no bumanya ngabo kurisa so omureta mukaga mushanju atrista irine yatandika ukoze nyuma irabe nyineho naye katari kiromwo konkate ryo murita 10 mukaga 10 mushanju kandi yumuciju so noreba ngo nembera nunje so wano bararitezo mukaga zo kujurugamo kuni yarita nshinje runana atubare runana ezo nshinji kena narukwaga buri zoba wabaza ngo 2023 eje nemitwaro abuna munana wabaza ngo umwaka eje miliyoni 3 nemitwaro n'itano nshinji kakaga umwana atakuza ishomero umwana naza ishomero umurisa tunga kasente niyo akugirisa umukamu tunga kanyama tokachena eshawo yo tokashanga yomere nubura kasente wo inente yawe urukama amate kandi ono kunywa so Mwamede bananye nakumanyise ngo mwanya gutenkwega mamarungi ezente kuzukukamwa ziyambira abantu abo kabinyi none oshanga binendwara zitakushana oshanga bamuragira ngo gumena anywa amate mwanka baba barusazi ubunda rwira umushija bona nabagiya kandi arugunyo tutetwaha nakimanya na hatarimo namizi naguma na turonda so icyo nyene nkuncukumanyise ngo bantu bagahiga kandi umwentu scenario ngo wa variation uruguma tebekana semana namajita yasaka yatwegise na yogurt yes so wari yo muri tezo yi 10 mushanju hati ncumasa ngo variation ejo tugikorera kimwe koze shinji 10 rukagarita kasete kace munonga so wazo majita kazo mu yogurt ezo no watandika okutunga sente nyamwinji so mwene nyamisho ejo nyobona na chumana jara wanje twikirizana ngo tutorano omurisa kanda ararizeho arakamereho nyamishara zitungireho ubuyabira akiyo mwana kiri nashoma ahabwenki twashizimere umusigazogo ningo mushijogo ekintu kibana omwanyogo nabataka nyoni nsima project eji ya use project ya mwami adamanda yakwebembera habo kintekere nakoreki nyesiga buri yoma naza kuba umuntu ashemerirwe omucyaro yo wano nyoka akakopoka kamato mu mazo ka chai no sakuma nekizo shombwe nzo mantu izukiraho omwami adamanda wano nyoka akakopoka matako mwebare munonga nyongera no kusima kugira ngo family yanje naye neza kubeshemerirwe baso butafuna
bizibu yo kuba mu makango tete habaho kacha yo mu mwazo omukazi tarize kunyombesa mwebare munonga mwebare buzima twatwe kuhinga pamba nebihimba nebutunguru mbetura mwebwe namwe president bwayize kitwamurambuye cyamana munonga ukaguriye musirwa butunguru katonya omusirwa butunguru kongati hati yiza kwiza ntuza kumurambusa abo kwabantu bona ebinte zona ko twazihirokwe zona zazire report neza kwebwa dembe doctor izimwe zikazara zafa zagira sita konka zindi ziruho kandi zona nzirebe kaje kandi zinyirire nebyo mukama abandindire ente zanjye kuzayiyongera nkasiyente nkikumi zo mucuzu kagira projects zanjye aho nkiyekozesa kusingo kunkozesa chairman wajya ngo noyimuka saa mwenda nicurungi kwimuka saa mwenda uri kuza kutahira ente yawe amizi kusingo ko mu office sayibiri bakakugira ngo wizocerirwe ngo rina kutubagira ki tubarabara so janche manyisa ngo ogwa yimuka naza kwekozesa nabarije kusingori nata wenda gamba bingi ache myaka project eje kwizire twagitera ebiragiro byayo eyine mitendera icyo kubanza wabo ryo musigazi nkanyuwe ikirungi nyowe naswiri otaka swiri ningo ryo mwiki toka swirwe nutwendo boyine nkwatana sanunge naba family yanyu icyo kurebera kutwika kwanyu twanduza kwa project twabantu turambura namwe cyansemezaje kugira ngo bakuza kwereza ente baza kujukwereza no mukazi sebo ente bakwereza ati yawe nente ya family no funa mobuzubu umuntu oza kumuhereza kintu inagenzere na coordinator tukuza kurambura uko witu kutwakireyo umusigazi kuyahurire ngo ebintu biruho yargaya yombeke cyucurungi umunonga cyempunu kutwakireho tugire kumarambura twamutikinga twajya ngo gunafune impunu bwene kutwabe turugayo turukwiza twabugana nyine nkuru umusigazi akaba naturana nyine nkuru yatujya kasika mwamurga kurambura cyuzu atumwamurga kurebe cyake twajya tumwizukuru wawe tuza kumuhempunu akajyata nabasaba mukize ati nyine zangi ibiri nzo zikomera mwani zimuremirire berra ati der mwaza kundetero mugugwempunu gongeraho mwene kwaboriyo kanozuma ukaba nozumuhereza so twasanga ngo nazire zabire zuruho akaba atari kuzireberera kuyawe kiyahurire ngo hari empunu yiza bugira ki so enkora nkejo tukugikirizamu twitwikirizo ombantu abino mutuma gukunda gukora aho ntuba turunimwe cyo kusembayo mwagamba cyendwara ningira ngo itoba busenyi forum tukakitandika kare muri coordinator wito kwa kwingana Obwiro bwinji wabo ine toilet yaba naza kutaha mwakinama iwe tukwereza hakuba ntugendera buyonzo nubwo kurebeje ndware yizirekenda kutumaraho ebicweka ahinja aho kurira ngo bine zakorera bineki hatito ntugera twakwereze empunu for instance nkatu turyo mwanyugo ona inarukurra kanunko kente nguzirya hanyuma koka inaho kwika ukasanga umuntu ayine empunu icyaro cyona tinarukurubatayo ahiziruhona nezabago hatitwo bwo borofa tukubwikirezamo so ntwenda kubasaba mureke ngo abantu sanitation cyabe kintu cyukuru andu kwendera tindagambe bingi ebintu bya Busenyuzi forum ninga surubirizi yona kutwariza hamwe tubiye muki politics entunguka na politics tebiru kusana politics nziza ke akire kace tuzana zirgaho tugaruko mu ntunguka mbene waba norete bintu kakanyankoro ko yagamba utarebo wa FDC utarebo wachi orebo muntu ayino mwete gukora akuba noreho kugira ngo hariyo mu kibina kiriya tukamanya ncyakara harabari konkana bweco kitakabeba korabe noza kurondo mwebembezi orondo mwebembeza arukunda ki entunguka utakarondo mwebembeza bugira ngo abagurire box 10 z'amatatu nga orondo mwebembeza bugira ngo kokukero weye manya kokukero giro wache amano ino musango wasanga chairman aruho naye yerenteze no banzo stamorinda aziyo bwastama kurinda no bano rebente zo kwakugira ki ngwese wacero wache amano ngwa kuyambe ukasanga na kama nasiga wente ngwaje kuyamba ngo Rwanda no mukazi so nchenda to abantu ronda ba chairman turebuke ngo ba chairman
bagumana abo kukunda entunguka wirizo basasa yazumira abantu abo abakugenda omiso batakubasa kubana batekamu amani omu bintu byo kwetungura yahabarana nabo abakutira kubana batunga ebintu ku rwo project ya President Museveni bakatandika kuguza entezo yayongera kusima Richard Guma Kimunyu abo mutima gwe yayereka hamwe no kureka ngo nageza kwereza umutaka ogu kandi yaraganisa no kumongera endizo ente ezitwahire nkaruho twagabire twerize umwami Kimunyu ntibiri hati kutwine the multiplier effect would be so positive hata naza kubona abandi babera kucera kujiho muntu rera kabo kutweshereka rera kabo amasumu turiyo ntumuhigano shoto ntwige numu so abantu waronda abantu bacyocere tukwendeka hata abandi bambaza kuba baganyurwa mu abandi families ibiri kucura umuntu kwija katwara rente akaza mu Rwanda rwo kusibana tezo so ninyenda mweyenjeremu omugumana umurunda abantu abari kumanya iki tukugendera nabagenzi abo tukwatanise on project says kutuyamba kuranga projects za president nezigendo misho president areke kubaho ikintu ukashanga n'umushango norebe binte muresere iki nico nabagize ntu mwana mutora nabantu n'ubukanyankore kanyankore turamuronzere nka chairman wa movement Ohurire kanyankore mbweno mukore ndijo bamba kwita kwe yanjura ureke gumana ubanza chairman wa movement umubanze ngo coordinate akwa nico cikuru nico cikucara kiri ite tukata kuronda ka chairman wa movement kandi tukuronda nko muntu coordinator wa project age so project ezikurwa wa president tuzukushorora Ninjirango bintu wasakwana bireba kandi ebigambo wasakwana borukiriza kirungi guma mu kutugwetu omanyango tubantu kwereza makuru minje munonga ibirungi byenane birwa hanuya first hand information tubatujinaha omukutugwetu gwa Rubirizi News Center utakarugaho ekikuru cy'amano inakwana urayikinga kusharinga urebeke ngo wasakwana ura makuru ombwizwiri